Siwezi jua kwa nini. Kuna mama mwenye alinifunua nguo mpaka kwa nguo yangu ya ndani ilikuwa mchanga tupu. Wakaniweka mpaka masikio mchanga kila mahali, nywele yote nilijaa mchanga. Na wakanirusha kwa kaburi ndani, wakazika viatu zangu na nywele. Hata chakula poma hiyo hakuna mtu anashughulikia sisi. Chakula ni sisi tulitoa. Sanduku ni mwana ni hapa alichangiwa akanunua paka sanduku akawapelekea. Chakula kwa soko ni yeye alichangiwa akawapelekea. Hata mwenyewe anawacho peke yake kwa nyumba na maiti anakaa hapo ndani usiku mzima. Nguo tifata sifamu karangire. Bajyo kare. Chama nyonaro. Hapo anoni mu. Kumuga ko kile ni. Mukari ko nyama ya kare. Amaroba. Umukungu ari kuruta amaroba without question. Lakini yakera kwenene natari kuruta igobona akuba meki barore na kweri riori egento ngekorete ki nkero igobona obagutumia none chinguru bamuruti amaro amaroba and that is exactly what happened tekera na akanire chiombe abana mbaro onye utagete gotigoyo goikakore ki goikaruta amaroba ayu bamanya kubwatia other traditions komurusyo na bako yanda independent ebimbi abwate processes Bono nigero gukumia konene ekero twanyora rituko ria rero tokonyore serikali egocha ekubwata abana ba minto amono mwana omwabo inya gosira mwancho murigereria Obosongo Vibes Network na ende chinga kichingia tuomera na sembeo ekilipungere ekemoro chensema iga gekona gotara se mitandao igoro yomusubati oyomo oyo chabeti tuwe binyerere aso kwanga kuruta maraba sembera no mugako imu arora bo begete kaunda obwate bagwacho oyinta tomu abo the biological father to that lady baka korabuna bakorete finally kiabwatire public attention no turaiga tubora ninga ki kaka ine ne rasma umukungu arutamaraba asembera yo musaja asanywa mire ne yabaga hakanire chombe ne yabatakaniri ne rasma ne kerangire koruta lichiko na bari gotebanga akwebiranya weda lichiko lya Kenya gose lichiko liekemira na bari gotebanga kero musubati angire korutamaraba acha bitu kubinyerere ntokwane n'abantu abange ntokwane na musubati omanyene igare narok lakini ntu atuma abantu ba mo record tomotegerere kurwabwo totegerere na ngina kurwabwo totegerere tatomu abo asesi mi ntambe sana tokwana nere toigunga kiago tueresa and then from there ntorigie omuga koyomo oyore the elder aiga ase Kisi County nere toteme kumukwanera asesimi elinde litonga kiago tueresa kurwabwe kera twakorire opo ene na bobogotoka aje muno mugusi omanye ngakingane yarenge okay egera assault gose GBF lakini gento kerige tara kore kari muno mukero chabwo nkibwato muchakano there is a genesis ningi kiagerete paka e video yegacha gutoka amangana nga yachakirite nga iriyo mana yachakirite ogwetana nga ikwaberete paka amangana amorocho mutanda agacha gukoreka ikine ikegerete turegigaega ritangani tigango turategerera kurwase umusubati omanyene kwetu ni hapa Narok. Nimezaliwa Narok, nimelelewa Narok. Lakini sasa nilikuwa nimeolewa na bwanangu mwenye alikuwa anaitwa Wilfred Onyinge Osoro. Ilikuwa tarehe 5 mwezi wa 3. Nikapigiwa simu na mama wa soko, nikamwambia umesikia Kenya kimefanyika? Nikamwambia sijasikia. Akaniambia unajua Onyinge amepata accident. Nikamwambia sijajua, juu nilikuwa kwa kazi nafanya dispensary yenye inaitwa Nice ya dispensary huko Mau. Nikamwambia sijajua kitu yoyote. Akaniambia nimesikia amepata accident na nikuwa barabara. So nilijaribu sana kupigia relatives wake, masisters in-law wangu, hawakuchukua simu kuulizia ni nini kimefanyika. Hawakuchukua hata simu hata. Sasa venye hawakuchukua simu, kesho yake asubuhi sikulala, my colleagues kwa kazi wakanifariji, wakaniambia niliposikia sasa amehaga, wakanitukakaa the whole night. Tarehe 6 nikakuja Narok kwa wazazi wangu penye naachanga watoto. Kukuja Narok wakaniambia tumesikia hiyo maneno, na nikawaambia wazazi wa kijana hata hawajanipigia simu. Sijui kwa nini hawajanipigia simu. Wakaniambia tutulia, sasa utaanza aje kuwapigia simu? They are the ones wenye wangekupigia simu. Nikatulia kabisa. Masa tarehe hiyo 6
saa asubuhi sasa kuelekea tarehe 7 lunch time ndio mama alinipigia simu. Akaniambia umesikia Kenya kimetokezea? Nikamwambia nimesikia. Akaniambia ungekuwa umeteremka kitambo na watoto. Nikamwambia juu nilikuwa nimetoka kazi na nimechoka na siamini maneno yote. Wacha nitakuja na watoto. Nikateremka mpaka Kisii. Kufika Kisii nikataka kujua what happens. Nikaenda mpaka penye alikuwa amepata accident, nikaambiwa ni hapa, nikapata yenyewe vio za gari ziko. Ilikuwa place inaitwa Motagara. Kuanzia Mosoveti kuna place inaitwa Motagara. Hapo ndio alipata hiyo accident. Nikaelekea huko, nikamwambia penye alipata accident wapi gari? Wakaniambia gari tulichukua tukaipeleka boma fulani. Nikamwambia kwa nini mlichukua gari na mapolisi hawakuchukua hiyo gari kwenda kwa police station? What happens? Juu at the scene kila kitu hapa ingekuwa ni polisi wana deal nao juu ni gari imemuua. Nikaambiwa kuja kwanza nyumbani. Nikaenda mpaka nyumbani. From that place to kwao si mbali. Nikapanda pikipiki nikaenda mpaka nyumbani. Kutaka kujua kiini ya hii kitu wakaniambia kijana alipata accident kijana wetu na pikipiki yake the same ndio ilimkanyaga kichwa. Na kulikuwa na mtu mwenye kwa gari ndani mwenye walikuwa naye mwenye anachunanga avocado naye yeye naye aliumia kwa hospitali hali mahututi. Na sasa nikamwambia alipata aje accident? Gari ilipo roll miguu ikaangalia juu. Kijana alipatikana mmoja ako ndani ya gari. Hao kama msu mwingine tena amerushwa kwenda kwa lami the same pikipiki yake ndio imemkanyaga kichwa. So sikuelewa, nikajua hapa kuna kitu yenye sielewi vizuri. Kutaka kufuatilia hiyo maneno, mama akanikalisha chini akaniambia unafuatilia nini? Mother-in-law, unataka mwili ya kijana wangu ikae 5 years kwa mochari? Tuachane na hii maneno. Nikamwambia hapana, wale vijana walikuwa na pikipiki lazima watafutwe, tujue juu hawakuumia sana, tujue what is the cause of the accident. Nikakatazwa. Hata baba tuliteremka naye chini na yeye akataka kufuatilia hiyo, tukakatazwa, tukaambiwa the area chief know the story kila mtu. Sasa wewe usikuje kuleta kierere yako eti tunajua umesoma, usikuje kutuonyesha kuwa unataka kujua kila kitu. So the very day venye nilifika Kisii nikaangalia the scene of the accident, nikaenda Nyamira kufeel the body nihakikishe ni ukweli. Juu watu wa Narok walikuwa wananipigia simu. Endo tuhakikishie kweli Onyinga amekufa ama tunasikia story gani. Nilipofika mochari nikafeel the body nikajua ni ukweli, nikarudi back to Narok. Mam tulikuwa wote na mam yeye akarudi Narok na aunti yangu nikabaki peke yangu kwa ile mji. Kesho yake ndio nilikuja sasa Narok. Kukuja Narok tukaanza mchango nini watu wakaanza kusema, nikamwambia ni ukweli yako mochari. Tukaongea na mtu wa morgue akaniambia atatake good care of mwili. So nikataka afanyiwe postmortem juu alikuwa amefura. Wakasema postmortem haiwezi fanywa juu lazima tusijui tuchukua vidavit nini itakuwa involved na maaskari na hawataki. So nikaachana naye story, nikakuja Narok nikajipanga. So story ilikuwa mingi venye alikuwa kwa maisha yangu yote, hata Mungu anajua. Onyinge penye tumetoana mpaka tumezaa naye watoto 2. Sijai kaa na amani kwa ndoa. Sijawahi hata siku moja. Sijawahi. Kwa mwaka ni mwezi ataweza kuja ishi na mimi. Naende kabisa. Hii ingine ni mimi peke yangu wanangangana. Tuseme kwa mwaka anakuja Disemba, hata mwezi kienda kuisha Disemba mwaka ndio anakuja anachukua watoto kwenda Kisii. Hakuna siku tumeika naye kama bibi na bwana tuelewane tupange vitu na yeye. Hakuna siku. Sasa venye ilifikia hiyo kila kitu imehappen, wakaniita juu ni mimi walikuwa wamelipia mahari na mom-in-law knows kwa nini alilipa mahari. Jana nikamwambia kijana yake, yes, mimi nafanya kazi kwa hospitali, sistahili kusema vitu mingi juu inastahili kukua serious patient na mgonjwa na daktari. Sasa nikamwambia mama yake nikamwambia mam, imehappen hivi na hivi na hivi kuhusu huyu kijana wako. Akaniambia kijana wangu ndio amekufa hivi ameisha kabisa. Nikamwambia hapana, hata na mimi nitajingangana juu nampenda, tutaendelea kuishi na yeye. Mama akaniambia kama umeniambia hiyo maneno yote, wacha nifanye nini? Nilipe mahari. Akaita dad. Juu after nimemwambia story ni nini inaendelea katika maisha yangu na bwanangu. Akaamua akasema hapana, watoto wangu kama ni hivyo, wacha nishike hawa watoto. Ndio akanilipia mahari. After kunilipia mahari, hatujaielewana tena. After venye alipewa mpaka huko chini shamba tujenge na yeye. Niliomba loan, imarisha nikajenga hiyo nyumba, tukaanza kujenga na yeye. So tulijenga na yeye kila kitu tukamaliza. Lakini kuelewana mimi na yeye, hatujaielewana kwa ndoa. Hata tukae mwaka naye niseme mimi niko na mwanaume kwa nyumba. Never. Mostly watoto wangu wanakaa nyumbani, yeye anafanya kazi Kisii ya biashara.
So marriage yangu imekuwa upside down, wazazi wameketi both Kisii na hapa wameiongelelea mpaka ilishindikana. Imeshindikana kabisa. Wameongea mpaka baba wakalose hope, wakasema tena tuongelelee history. Juu mnaachana mkirudiana. Akiniacha karibu miaka 2, akirudi anakuja ananiomba msamaha na msamea. Hatakuwa tumefanya harusi. Yes. Yeah. So hata mtana wangu firstborn venye nilimzaa hakuwahi muona. Alikuja akimuona akiwa na 2 years. Hakuwahi muona tangu birth. Alikuja akamuona akiwa na 2 years. After sasa kila kitu imehappen mpaka nikamwambia nitamzalia, asijali mtoto hata kijana baada ya kumzaa bado alikuwa ameoa tena. Na mama anajua wanawake wote wenye alikuwa anapeleka nyumbani. I know by the names, na wakipelekwa hata wengine ilifikia akajua kijana yake ako hivyo, ananipigia simu. So teremke Kisii tuchape huyu mwenye ako kwa nyumba. Ninamwambia siwezi teremka. Sasa umemjua through colors Onyinge venye yako. Sasa nikuje nimchome kwa nyumba ama nimchape kwa nini? Siwezi mchapa. Nimevumilia ya kutosha, lakini Mungu anajua. Kenye kimehappen quote after mwili imetolewa mochari, nilisikia wanataka kuninyang'anya ile nyumba yenye tulijenga naye. That's why nilikuwa na insist mwili yekwe ndani kidogo. Ndio tufanye nini? Ndio tupande kwenda huko juu. Juu walisema hawezi mzika karibu na barabara. Venye mwili ilipandishwa huko juu, ni kama walikuwa wamenipangia juu. Nilikuwa nauliza why is the ID? Nani mtaandika next of kin? Juu nilikuwa najua kuna watoto Narok, so I was not sure kama mimi ndio hata watani recognize. Wakaniambia wazee watani recognize juu mimi nililipiwa mahari. Hata mama peke yake aliniambianga nimelipia mahari watoto. Si wewe, najua mnasumbuananga na Onyinge. Hata akisema mbele ya Mungu, nimelipia watoto mahari ndio watoto wake waendelee kukua na sisi kwa maisha yetu. Na juu nilikuwa najua alikuwa anapenda watoto, si kwa iwanyima watoto. Mostly December walikuwa naenda Kisii na baki Narok na wanakula Christmas na ananirudishia back watoto. Yes. Mimi Kenya nimetendewa hata si yuko hali mzuri. Penye nilifanyiwa CS juu nimefanyiwa mara 2. Ni hapo nimekanyagwa, nimefura mwili mzima, nilienda hospitali. Nataka tu serikali nisaidie juu sina uwezo wowote. Si kazi niko nayo saizi ya manini, sina uwezo wowote. Na madhenlo na kila watu wenye walinipiga justice tu nipatane na justice. Yani nipate justice yenye na deserve juu nimeona vitu mingi yenye mpaka nimeshtuka. Ni nini nilifanyia hiyo familia? Atu kununua huko ni kwao penye baba yake alimpea shamba ajenge. Huko Kisii. Nikashamba tu kadogo, kaplot kadogo penye alikuwa amekatiwa na baba karibu shamba chini kwa lami. So nikaplot kadogo kama 50 by 100, sio shamba kubwa. Tulijenga tu huko ya. Ni huko juu penye alianzia nyumba ya kitambo yenye alikuwa anaishi before kuja jenge hii. Ile ya ujana yake before kuja jenge hii. Bado unajua wako vijana wawili, bado hiyo shamba tu ni kidogo. Si place tu nyumba imeishia ni hivyo tu. Yeah. Walikuwa nasema hatutaki aoleke mahali pengine. Hatutaki aoleke mahali pengine kabisa, lazima utazika bwana wako. Na mama anajua before all this tulikuwa tumekosana na jamaa, hata mpaka akienda kuaga hatakuwa tunaongeleshana. We were not communicating at all. Sasa mimi nilikuwa amesha move on na maisha ameoa, na mimi nimekuwa na mtu mwingine nimesha move on na amekuwa na mimi juu niko na watoto. Si kazi ndio hiyo tumesimamishwa. So hatakuwa in good terms. So nikasema kama ameoa, okay, kitu yenye nitaweza sema na yenye niliona venye nilifika kwa hiyo mji, hakuna mtu mwenye alikuwa ananitaka. Wanasema wanapenda watoto bata wanitaki. Lakini mama mwenyewe wa mji anajuanga maneno penye ilianzia na penye imefikia. Nikamwambia kama mnataka, nikiuliza everything wananiuliza, kwa nini unataka kujua kila kitu? Kila kitu kwa nini unataka kujua? Na chief wa the area OCS walikuwa wanajua hii kitu ita happen juu wageni kutoka Narok walifukuzwa. Wenye walikuja kuniomboleza pamoja na mimi juu kwa mchango maneno iliongewa mingi. Watoto watabaki hapa, pastor mmoja alisimama akasema watoto watabaki hapa na wakibaki hapa tutawasomesha na tutachanga kila kitu venye inastahili. Kwa hivyo sio lazima watoto waende na Narok. So chief venye aliamka na maskari wake wakaenda, mapastors waliamka wakaenda wote.
Kila mtu kumbe hii kitu ilikuwa imepangwa na sielewi. Vijana wamewekwa mpaka wa pikipiki wanasema nisitoroke na sikuwa naelewa ni nini. Nimekuja kuambiwa baadaye ulikuwa umepangiwa kila kona, hakuna venye ungeepuka. Mtoto wangu sasa venye mchanga walijaribu kuniwekea kwa mdomo, wakanifunua nguo zote, wakaniweka hapa ndani mchanga. Hata siwezi jua. Siwezi jua kwa nini. Kuna mama mwenye alinifunua nguo mpaka kwa nguo yangu ya ndani ilikuwa mchanga tupu. Wakaniweka mpaka masikio mchanga kila mahali, nywele yote nilijaa mchanga. Na wakanirusha kwa kaburi ndani, wakazika viatu zangu na nywele. Ningependa tu wanisaidie. I want justice, wanisaidie juu sijaona, sikujua kama nitafikia kufanyiwa hivyo. Hakuna siku nilifikiria nitaifikia kufanyiwa hivyo maishani mwangu. Na mtu mwenye amenisumbua ananiachanisha watoto kila siku na walea, anakuja tu mara moja anaenda. Hata wazazi wangu ndio wananishikilia watoto. Tukaenda Nyamira, tukaona mwili, tukaacha msichana akarara hapo. Mimi nikarudi nyumbani hapa, kurudi tena mzee wakakuja kukwenda kuongea. Vile walikuwa wanaongea hawakusirikiri sana. Huyu akanipigia simu, mama hapa ni kubaya, sieli turudi. Na mimi nikapewa simu nikapigia mzee, msichana anasema ameanza kutisiwa paka amegongwa eti. Nikamwambia kama umegongwa eti, wacha nipigie baba yako simu nisikie vile atasema. Nikapigia mzee simu. Mzee anasema nimeongea na chief, hiyo maneno imefanya nini? Imeisha. Lakini sisi tuko na wao, vile watu tunaona wanatuweka, tunaona hapa iko kitu. Tunakaa tu. Nakaa kwa nyumba hiyo ya mama yake, tunakaa tu. Arabu chifu akatuita saa kidogo, kucheni hapa. Sasa huyu msichana wangu kitu alikuwa anaulizana, kwa nini msiweke mzee yangu nyumba ambao tulichenga naye paka nikabeba roni nikaenda kuchengea, mnaenda kumweka nyumba mbali tuliama ile ilikuwa ile alitairia, ndio mnanirudisha huko muache nyumba ya hapa chini kwa center mahali tulichenga. Sasa msichana akaambiwa ndio hapo tuwezi enda sika mtoto hapo ni kwa parapara. Chifu akakuja kuongeleza hapa ni kwangu na sitaki mtu akuja kutawala hapa, sitaki maneno yote, sitaki vile aliongea. Si tukavumilia tukikaa. Wacha tutoke mocheli. Ile maneno ilikuwa hapo. Sasa si siku ya matanga. Tunakaa kwa kipanda. Hata chakula poma hiyo hakuna mtu anashughulikia sisi. Chakula ni sisi tulitoa. Sanduku ni mwana ni hapa alichangiwa akanunua paka sanduku akawapelekea. Chakula kwa soko ni yeye alichangiwa akawapelekea. Hata mwenyewe anawacho peke yake kwa hiyo nyumba na maiti anakaa hapo ndani usiku mzima. Mtoto wangu leo vituko. Sasa mimi tukiwa kwa kipanda niliona wanaume wanakimbia, nikauliza ni nini? Mimi anashikwa na wanaume mbili wanatandika wakifuruta yeye kwenda kwa kaburi. Sasa mimi nikauliza, "Oi, ni nini? Ni nini amefanya?" Ati amekataa kwenda kurusa mchanga. Si ulimwambia hakuna haja ya kurusa mchanga, hao ni yao, ilikuwa ni watoto ya mwenyewe na mimi mwenyewe nikapelekea yeye. Nini wanauliza? Nikajaribu kupiga nduru. Kumbe jibu Saira alikuwa na maaskari. Yule alikuwa anasema haina shida. Ameshika waaskari zake, wameenda. Wametuacha hiyo poma. Na alijua hii contestant kwa vile ni mtu yao. Tulipiwa, ukiona hiyo video tulipiwa. Watu walikuwa wananipiga, sijui nani ananipiga. Kaanguka chini. Mzee ukanang'ang'ana. Awezani watu kijiji msime napiga nduru, rusa mchanga. Hatutaki muende kuolewa mahali ingine. Hatutaki mfanye. Sasa nikasema sisi elia iko. Sasa ni ya nini wanaenda kuniulia mtoto? Amevazuliwa mara mbili. Ndio anaenda kupigwa kama mnyama kweli, wananchi mniokoe. Sasa mimi ni mgonjwa, nimepigwa, niko na sukari, niko na stress, niko na pressure. Sasa anaenda wapi? Nani atachunga hii watoto na huyu amekufa? Hiyo mtu anapiga tega hapa mahali amefanywa upasuaji. Paka nauliza, "Oi Mungu wangu, hata mama mwenye nyumba ulikuja paka kwangu." Nikakuuliza nikakupatia kila kitu. Kwa nini unaniulia mtoto? Kwa nini hukuniambia hata sikuja hapa? Mtoto anarushwa kwa kaburi. Sasa ile watu wametoka, mtoto anarambishwa mchanga ya kaburi. Anaokoa kwa mdomo, anamwagiwa maji, kunywa. Viatu yake na siku inarushwa kwa kaburi. Sasa niambie ni nchi gani inafanya hiyo kimira yake?
Akiwa ulimwengu wote mtangaze Kenya mzima, Uganda, Tanzania, muulize ni kimila ya nchi gani? Tafadhali mnihudumie tu na mnisaidie, msiniwache kwa vile sina kitu. Sina mbele wa nyuma. Ukiona hapa nimepigwa. Unaona? Hapa hii ni kufura. Sasa nitafanya nini? Akiniambie akikufa nani atachunga hii watoto? Ni mama nitapelekea watoto yangu. Chifu anajua mandugu yake ni maaskari, ile wale muusia gari ilikuja kumuua, wanaficha. Hata sasa hivi wameficha, wamepomoa, wameweka maskirebu. Walitoa Mombasa na maaskari. Kwa vile mimi sina maaskari ama OCS ndio anaua mtoto yangu. Maaskari ni OCS anakanyaga. Yaani onyesha hiyo vitu waone mzuri, mweke aone kama ni mtoto ya mtu. Asante. Sasa kuongea mengi ndio kama ulimwengu wanisaidie. Halo. Mugaga na Emia mbiyore. Yaona. Ya gurugura jasigicha na guseka kasungura. Ntubona ntonyari goikabwo. Lakini omuntu naro tutumira twatuma bo record ya video chege Swahili. Oyo chire munjari oyo. Ya mbare bacha batangani. Bari abatangani hewono. Lakini bono bintu mbire nataka gusiki clarification kurwa sore. Tomanye nga kito kobeka mangana egatuma lakini abi nachana chitenchira gete. Ana cheta mangana nda atari kweresa buya na kina gwakere simi. Enganeye ngakibone enganeye bono te tukwaneke gusi ebine biswahili bono te tukwane rugo mwana incho itakoigwa. Enganeye ngakiya chagete bono pake binte bigacha kokore kigesa kwike. Enganeye ige chagete nga futa ni kufute. Oko musana na. Asa matanga abo. Kuritangani. Kuritangani before mugako before matanga taraba. Ngateba ya. Asenga ncha mangana ya beirebo. Igango omongi nagenda mocha liororo mwana. Muna umiete negali. Omongi no bono. Omongi no ngamutuma no moiseke. Bono. Akagenda rende iya alingo sentare sita. Ona kaya alingo tare sita. Ngate bakongu mboyo genda munanjo mugaga tigame banga ngomogenda mororo mubere mochari. Mororo mubere mochari. Bono. Lakini genda paka nkasobo kwanza. Mwisika kagenda. Agaikororo. Akanyoro mungina nkorera rende. Ekorera nekorerende no mwisike. Ngate bane togenda mochari torore. Kabuli bono. Ngakie accident ko kai kabire. Sirendo mwisika gatebigwa. Togenda mochari. Gatebigwa togenda mochari. Sirenda agaika mochari akamorora nere. Bono agacha bwona. Anaruko. Bono. Bono nkamubuli bono mwana munabe kabire ye. Ene tabiengia omonta koirwa ngaye gari ekare. Egari kabanga. Egari ye muagete. Egari kusene ya arenge probox. Iganyor accident kare gari yaje ime. Iganyor accident. Ole kwerende. Ole egende tokorokanga okorwa sakorukunga mosoveti. Okogendanka. One kero anyora accident iyo agumosoveti kogenda mutagara. Akanyora bono. Yaringe sambiri iga sambiri na nusu saa 3. Bono tukateba ko mumboyo musika karunya gitari yawe saga kolegas. Agakora ki agachanga agato yanya gatwa keresi mi pa saa 3 na nusu saa 4. Tukateba gusoro kule. Eseki na sendia nyora kurwarari arenge mosoveti. Abuna abantu bono bali gwakero mwiseke kero abantu utogire no munya biasara urenge iga kwerende iga bono naruko. Bona abantu bakero mwiseko nesimi mugako kule kuchiga naga. Ono rende
ekero twatebiwa akarwe gasi agaikaga iga yarenge Jumatano butuko aramisi bono bakaimuka n'umungina bakagenda bono komorora mujari bagaikomochi bakagenda bakamorora bakaira narakiri musika gateba bakongumbo iyo tiganda arara imbere ay mama genda agachari n'umuganga cyako ikona ndaira netakobero bono ento kiarengo yogo kumineke karabaija nkateba rende na injere kungwa tu taratibu yane tangende indorenga inga kinenjenge korero ko pore bono no nyumu ina gateba ga kinchoro korera ga kiomo epora bagaka no rio ndimuna gitaka ngapore na eto goja bono amotebi mo ga kingoja ndo mungina twanyori robo emejando tutakagere tingankobere kurende pore korera ngochande nkaimuka no muiseke kurwa tabu ati korongi ya yo goteba nga osoro na kwete onye na mororire ngike muitete asi kamate togenda etoro nunye kuburia maswali abanyene mbayo oyi ningo kuburia omo iseko ante bitogende nonye kali ayo kogenda bono tokogenda 12 bono won togende wagikise nkingali kinande nkoro kise muyireti aya naende nkoro kise bari kurwa narie epai bari kurwa na ya mosoveti mwakiabete ona agotebi guga igarwa ntiro muntu gweba tibari konyu terabarwana asibona agakoraki akachaka kabamna n'umuntu gutama kiranyona n'umuntu gutama basirende akabwati kune chipikipiki cya kurumaiga mna toko tebigo ono nche to mwisiko taraba satisfied nga egaliye muitete negaliye eroreti akaba moyo abantu bakamuita cyane gotebekana naliyete kamari ga naliyete kamari obo chebwabo bakobiga usenka mari akari 150 muna bagoteba akagenda gago karanywa marwo keranywa marwo basi bono akarwo rende bakateba bono tigafutoro muna nabantu tokotama ono nche na chietorro nkaburi utaratibu ayakorera omugaka tenjungu igwa mwana narodi ngari ngayire timu muroyo okunungu kukualenga no. Siwezi jua kwa nini kuna mama mwenye alinifunua nguo mpaka kwa nguo yangu ya ndani ilikuwa mchanga tupu, wakaniweka mpaka masikio mchanga kila mahali, nywele yote nilijaa mchanga, na wakanirusha kwa kaburi ndani, wakazika viatu zangu na nywele. Karani arukalenda akanya gitari nanda akoro first hit ya karwo etkararwo basi bono etkararwo roro basi rende tugateba sawa nchenga teba bakongo yo tingi kuburi maswali mangi muna mwakorete community muna mwakorete binto bono bono nchige ntonta gete nechi pikipiki kiri cya inkuru maera kiri cya yabo akasombera abakato kuri umustoni yorete tahara basi ngayaba mura ubare mu mwanya roki bagateba ntoko banyora raisi ngamotebe ni konda agende naruko ninje ko baganinga kiende bono basi nkagenda rende nkahoro kigwise gali ebisire umuga geto kurukoseko karokana igere kogoto erete amaguru tayo ritieta teye nchini teyama kiregento togatebi kuna n'umuga ko yosoro umuntu naro ire tokogoro ne cheki ne supana otebe tunga tugakire rende muna bare kaeka yo konyo mubiro uyu bakanyure nyamira ono tuamusabire bwangire ko togenda ngo muiseke okoreki oburi umuntu ngete gutera kuguru tukagenda ne yanko ya muiseko yone yanko ya tuteva bone yanko ya maremu nabwate pikipiki tukagenda tukaromo egari eyo tukarworo tukachanka baganka ntigamangana ayo gari nja bwate marube maya ono rende kamote kabate boko ngumbo yo manyete inu ni mwe community nandi ni numurega tingo
meeting cyo kugamba na inwe igoromba kambere muno mwa decide okora ono traffic njare ngo ngaya yega traffic ta epigipigi yerinde egotebekane mutakitekere ya egari ya murutire ya roli ya murutire kumwese esabere pending ekando ikamurete pare gacho kumutaja epigipigi nja bwate taya epigipigi ne yaye enteraba nyene enteraba yepigipigi na handi ne egari ya itiro monyene aya epigipigi ya itiro monyene uno ngasinya wiki nga kuminga ngento kieke yanye gari ego itomuntu yamoyeri nande yamuruta kurwaria nande yamurete pare serami nande pigipigi yaje komoita ngateba ngai inchambo ingine sitafuatilia aya ngagenda basinga kora kero na kora bagande ko ngumbuyo bono togende gikao basi bono kero na bulibo basi bono inkaruoro ngakoraki inkarabo igango mbulia mwana bono yokutwagaja ngabuli rende bono muno na kirando mushikone no ara ye otebekana nga maremu no yo abakungu abange enabuli abakungu mbarenga barereke stati ya somucyo ikira ngotebekana iri kora bekaru mukungu nyomba aba mungino umwabotebi mushikone na kirekerari ogambuli naki abakungu mbarenga bari umucyo bagutindika maremu yabano bagante biya yabusino umwano aya amari ayenga yari bakambuli nayo kubulia amari busino muiseke kamotebi nje nabulia iga tinje ko tebi unga na kitonga kanyu kiranda kubuliwa abamwanjira nerangira nenaki kweli mugaka na kite kubuli bintaka agachibi kubizuri teje ko betebe kananga na bakungu bali banaroko bakungu bali barorunga bakungu bali bamusobeti bakungu bali bajire kukiremu ono nuyo ngacha naroko kuicha naroko gaiga iga ikachinga kingo tebi umwiseko yo ngabono koraki endo lete padio permit kaya chikobe padio permit agaserigwa aya padio permit teyo eke bande batoire nande batunganye batulire esimi ya maremu batoire ero tukayereta Kebone simi twayereta gaiga eke bande twabaire one tukachikoteba gendo lete padio permit rende committee gatebe tutagete padio permit tutagete ke bande kya maremu tobe open na mangana kurunara kwa mipangilio nindu tukure sanduku nindu tukubura ndagera bachikulia abageni ngochiko yivu babo chiko iko ando ko selibu nando ko chiko ikaga ya neka komboe gari nando teba mintu tigangire committee nyine mpaka oliyo etu ya mari na inche no muise koyo na bagaka babere toiko bamintu inkintu kikigendrete sumucyoyo tote bugende ngo bakere ngerikoba tote bugende ngo bakere ngerikoba tote bugende ngo bakere ngerikoba kikigendrete sumucyo togaikone committee yes se committee gateba rene ngakibonere ekibwe karangerirwa uyu kumatia ngirendo oromo siesi no arenga rangeretigwe no uyu kunga CEO ya Naroko ya Nyamira County utenete Airtel CEO yabano tuwatenga CEO yo witu muise kone kabisa so kaburini yakurunga CEO ono na renge ono rende tukateba ko ngumboyo mere ni mugaka renda akakora ki akarwo chipati certificate cy'abana kikarorekana ekiwe gateba mwarorire bona mwarorire binte bona mnabikiete cyenwini ne tabeke bande nkero toje binte bikiete munyene no munyene ayito gakora nandi tukaira nago cyane committee tutayirikende aya togo chiko ikaga tukateba ko ngumboyo esanduku libakarte ndo bagorera aya mangana ali bate tengo mugako no mutini ntoto kitiko mororaga naye no mutindi oro muiseko ono kuchikubuli nti mogote biri muiseko no mutindi mwamwire genta basaba igana maya committee bono iganjira ntokaja naro tukagure sanduku 15,000 tukasanya chindagera muiseke ngamote pai Jumatano Ugori aba mwana mutangira akaribusi umwana oyo ndo yo bono moke bono muire kuruga bone genda gusichi ndagira ira naro
chia ngoro kanga chia bono yemi committee ya busi mumotebi mwana oria muko namba nako etabono nako namba muasiriane saguika endagere ne nyinga kwate omwe propositive buri nabantu mwiki bagaikaka basi agaje Jumatano ngina kamubukuru naro ko saa 10 aikari mapema chikuyumuve abantu bakarubu nchari bagachaga bakaba muraba minto chikamati chiaye ose chikaiko chikararo before bataragenda before batararuwa bono bachikwariga ni umubere because yekara bakwariga ni umubere baje kwirana ekara umubere wa niwe moikaranse taye umurugio no mwane nyaruka mukaigwana buna amubere gukikwaye niwa mtuto igwana ino musikaga ntebiga inchi muntu tweta nenera matuka mange onsibira matuka mange yani timbu atira nere na kwanite none ka gwese chibu na kwanite inchige ntongo korankeringa chimu na tata ko teba abana ko baretrandi abana bamutindeke imurende sweba munekoba basi ko igwana mungina gatirimbuka musiko ya gatirimbuka agateba iga mabarabaro tinkuruta whatsoever igo nakwanete kurunga seino rugorabo mukaigwana kuri nyomba marabati inkuruta inkamutebi yaya ni futa ni kufute igayo ukanete ngabami tukuruta maraba bono lenda gante bokongu mboyo njina bana nkoirera njitimbu ati usiano no soro twaratikanira matuka mange yo tuwatikana matuka mange bono njitigantige nimwirira abana amutinde ko kinande nono mungino uri natebete korera yawo mungina training aki njina abana nakora na gora tindi manga chamereni nando mungino nandeti ngabanda ubonsi nabakora maremu no mokora naba musiko no mokoro njitigango ekyomba abana nagora mungino ntebe titali mugaka alafu eriye nyaruka yakana ngatari go chikuruta maraba na abana agokoba mukwanete na korera yawo mugateba ninga yaye nyaruka yangire kego cyatari kuruta maraba na abana boke korenda inke nintebe ke korera umugaka nkamotebia agateba umaitigaru umugaka gete garu umugaka gete go koranga wanjira nire nande buwanga wanjira na nande buwanga ono nchege ntunare ko teba neke mira iko mira ngero bono mono iga sai tukwina na sis Biblia yego tebanga umugaka nabara gusira umuseka umuswati yanyomu nabo umugaka umungina gusira umwere umugaka nabagwa tobosibole eke mire kinje nare ko teba iga bono onye kiare ngoro no mugaka ne community okiagera na motebe tinje gwikomo nyino mugaka tari mungina nkamutebi umwino umuswati yoyo ukarire kabisa tatari tikuruta maraba aya bono guika musaransense muigwana nego se mundangeri naki bamintu mwana ngakya ukwanaga agantebi ngaki bwangire no mugaka bwangire lakini ntoje torore ngaki ngakyekoba no mugaka bono nchige ntonare ko teba neke ase kene Kenya sai kene kambisa ubwatiria yane baro dige ntoke koba ege ntonko buliri swali elimu umwana ubaminire ingireko tiniko bareko na isinga kikwana ngokorera agase matanga aya umungina bweko mugima ngotebe kanere umwana ono nyo beire balimu obeire kyabeire abana otoreteire aya korero umungina kwana aya korero umugaka kwana organization teyo kurubonchari abantu bose tukutirire kando one ngento nkuburiga onye umwana oyo bwange tetarutamarawa naona arenge ina no arenge chikorera chianti chiano chari ntwale kurangiri ukando kebe ngabona abantaba to abana karwa se meeting ya matanga mugenderani ekira kinkuburi ya kabere nkibari ko muitera rende aya ya gatatu mbari kontebi muga to amari yaito ogende nabantu bawo sai turikirane kera nanya bwate sayo akina nkuburi nga nkibago itiro mwana nani nakorera operation ya so mwana oyo kabiri korengera timete ngo sinakuri usitinda kora wodi swali ekiripu ngero bwatira asesimi ali samatanga
ogoteba ng'egento gekogera bagoitwa naende nabo bantomete iga nche kwoichiombe ogateba ng'a gose ng'ori gwatebete ng'a nero ondugerete kera nare gocha ekiribwa eki ngikemineti bono maite ntiri gukana mang'ana intention nere yarengo intention chiombe nche tindi gukana ting'eri intention nere yarengo paka bamura bang'antebe kabulini naki omuganga ng'ai abana bari omotega minta abana gakiri nche nabaete gochamwa barochi omwana wakire gekamago omwana otube orutira amaraba omwisi korutira amaraba nche gento kiarete ngakwana igo mbwate kene keri naki onye omwisi kobwangira amang'ana ya marehemu abana bamutindekire aya naende nare gukana gosendi chiombara kabere cy'omu ng'ao inche gento ngukwera ngoteba iga nande ngukwera muna ncho muganga mbwate myaka 68 nche tindi murebi igo nkuburiga igo nkwanite nandi ng'endete gukwana naki ekero omwana akanire inki naende agoitirwe ebiboko onye okanire nabwate esababu y'okana ntamanyete aya abana bamu batindekiro ise aya abana umwana akorera nga baminta abantu abangonjanda bari nonye n'ekikamaji kyane kikorali sekondari sereria kondari cy'omubererende torwa amasikani y'amarehemu inke tindi gukana nonye n'ekoti nabongo teba nki ning'eire kyombe omwisi gokanire mbaraita nte na marehemu amatukara araitira amange kyombe ning'eire nandi kikagenda munguri nandi cy'umuvugo singiri bwa misini nkaya nkwe ng'ombe yemu n'emorie yemu nandi marehemu mungina natebete nga baminta omuntu omwisyo oyo n'omurebyare nandi nabwate obocecegete inchwaye nkwe ng'ombe yemu mbwatira abana nchige ntongo buri neke nche tinkane tia mali ngatinge amali nganjira nte paka sai ntwagende ground engana nere ya kwanwororo egoteba ng'a aye n'omong'ina mwaigwana nte kurukanga omwana kagocha aruta amaraba lakini rende omwana asichi sababu chiaye agaika iga agakana ndio igente eki nabo kere omwana agakana ekero omwana akana lakini sababu yaye yani inu n'omong'ina ekera bagocha amatanga ebateba iga kurunka mwaigwananete ng'aki kagocha aruta amaraba maybe gose nekero kwarenge tato omwabo akaobo atagokania igerega ekine gento kiegambete gioka egento kero neke omwibori oli leka oli boka omonyina mare ise marehemu na monyina marehemu na njebono omonyene omwana omwiseke nche ninkwete ngoteba paka sai naki omwana aruta amaraba nandi ninkwanete ase community ekeragoitwa nche timbwati mechandende yokobeku ng'anki ogokanera iga ayenkwarenge no ayenkwabwata ogwanchanga nyendiri yanyareka n'omwana okango naruta amaraba omung'ina nabwata ogwanja omugaka nabwata ogwanja omusiko kandi tari kuruta amaraba esababu tumubulinga nereria amanye gotenga omumuro oyo nchandira amatuka amange asokonyoma ama masu nonyamba ono igo mone none ntegetengo tebi egento kero neke chinese chinjabwate jamaremu bono china chiko mobera evidence clip kikyo goitwa nawe ko mobera evidence yani futa ni kufute ndero na ubamanye tena marehemu oye bono ntuntu bwa disida abayibuli ntuntu bwa disida twins esida tubwate neyemo umungina muno bono feni oteba nga mere ni ndetera abana teragiye weekend omwirira abana teragiye skuru ya Bungiro oira naga abana ba skuru ya Igwiru na ndoreta aya obwanja nimboro
lakini amangana yo mungi na go chokwa nere bwe komo nyenenga ni nabanjete na nta banjete na ndege ntwe bera marabata kurutwa tukwa nekene enyumbe ya maremu bagagitange ne para oyimati yanyago ntenga nabwate ibungwa bungete bibuli bitatu matia umwana atari kwerwa egendo tokuruka nk'ibibungu byaye abanga abageni bayo abeke gasi yayo abeke ndagire yarete kunaruko abeke cyanga cyaya cyenji naende umanya kuri mukigwa ebintu byataguru byo mekuri n'uguranya nandanya kubirora bono umwana uyakateba bono umujyoyo kandi nje komenya no murembe muna abeke tumuswadi gitomogerera utagete kukonyora umwana kandi nyoro umanyete bigamwa nabo open bono amana digabo open umusachi unabi arita abana naruka mere naruki umusachi unaswe tumukungo tutenyumba oyo kunga narukunga Christine akabyari umwana ukora muna musyokere mayiga naro akamwagakira bwoye umwana uyagacha ndita ngenyumba nkombo ngakibesa nkombo enyumba ngitwagosere noso bekurige umwana unkaranga nabara abasuji kwebeke ngoli muna namurutire tigamwe kibesa kombo enyumba naende bacha bayigwana bagenda mu ngitini gukana tuta nikufute iko egento nkubuli byokaiga amaswali natani kubuli gututi enyumba ya mata nkyo abagoiteru chieti ekiara natete kuyigo umubero be ku 30 minutes munatebire aya umanya kuchago ituchieti ngatali ya kutugambira gamati anyako mutenga tali ya kutugambira kandi tukubanga natukubanga umanya batebe enyumba iri mu nguru yaro ukerete anda akanyimo merororo nanti watiri mu mata na sabeteroni ekero na saberoni basi tukagacha nere kikaba tinkirita tangone tikire white ngaikire kolengana kimatres cyane ngaikire ona kinywa ngaibikiete kikeneleta yani bintu mbiro bikurunga enkiniye gariyo teyo kipigipigi cyakotebwa nkiyo ona kuminga ki wiki kwerende abunjanda nabo banjanda ngakikuruta maraba amangana arabugwa kwanira maya okorango mugako neri neburuka tincherende neburuka ntigabwate sipiki kunwa somungina okay namba 2 nkotebe kanere bari barengo maete nduntu warwe ground intu nabatati bamangana nkotebe bari ngakero kende omongina nero igetari agatebi omwane nyaruka ngabono amangana ya marabakarati kidogo amangana ya jara arigererigwa omongino nabere igo I think nyamanya challenge no mogena narenga na igeto inga ya Friday njege ntonta kitengo tebi obisaneki naende ntage tori gereri buya kabisa ekera bare goitunga iku arenga aje bono naona arenga timbege tie brown kaunda aga gwesega brown kaunda suit no ese kwere nda kwika bulini timbwa ti kaunda suit ere brown nakatwa mienge akwese chai mebabo matyangi barengo no you see you njege ntonare ko teba neke monena na ikiebe naye bono kwa nekene ai epari opamiti nkwanya ko egote bunenye nyebeko mubuko tebe yagusiriri eke bande gyuko kyamare mu nkwana ko egote otebe gyasiriri nkwana ko igulwe nyumba otebe nyumba ne yawo bono iga sai nyebe nyabusa bgani bawo ngoje ko bari kuno nako tukwane ebintu ebiye bange tekamuranje okay bono nkwanya ko egukende nyare ko bangana yinga kware korengereria usiko goteba umuguru rya danda nabantana burubanjandi nabareteira abana yatontebiri ono ngatinkurutamara mu igumucyo ninje kumenyo abayisike buka abanyene mbari ko ndari sino mubero oyo aya babekire cyanga cyamare mu ndoba aya egari yakiri bukona cyanwaga ari sikrebu no mugaka na mukani baminto mugaka njanya kwa waiho aya monene no mugushiyore yeyo mugusinde kabisa Poraiga nje itombo nchaye sikuru kurubalia bono ne mia mugaka matundra oyo mwabo Patrick Mariga mugaka pasta Ben ondimu iga ikona ya mugaka service chief bono nje na sokira matuka mange nje nimanye tekikero enseye nje gentonta gete muntatu mekiyaki nje naende manye kubuliga onyemba amtake tukamwe binte byonsi
ntiganganjira nemba nturi kurwanira bintu bono tigaba mutige aminyoke sako minyoka kuchiaria ono ngiba ku muruterengoro ine na kumushiarira maraba nanjida ona arenge none jacket yembege te kaunde nere kuata maraba akuru muta maraba lastly ekwerende nkubuli naki yare koba nganaye tigato tebe nganaye gwakorera ugo usimuswati umino ngonje kwale ya nari wanje bas njebono tingwati mangana mange cyombe nje narusitiga nkaira mongori umusike natogete no mumura no umusike natolekete no mumura agayiga bwone nje gento ntagete neke amangana yo witu umusikuria na wote press resukari na Atlantic yo burwiro nje gento nare ko teba neke monene tumeke temata wasi yes na kiriri ko bamurirabe nje nare ko teba iga engombe bangetereyemo nemori na siringiri bwa msini kati nare ko teba iga nonya bakorera tu mwana nebikone kati tigankwa ne byongosi bigwete muna bikoywa amari nte bigwa ngira ni ngonya ari koira ni gwa tigaira ni gwe yebono onya ari koira ni gwa tigaira ni gwe kati tigaira ni gwe egere tusunsorane ekiagero umuntu utanye kunkakira simi kurwa matanga yonzi bi nera nkakira ngiare kondebi ine nkwane kuno ukwane kaga gukiana gukia igota soga diande tikuyunga umanyete ensene nkora yebono umuntu ko bikirara mangana ncuma tena bakaka yebono aso sora ari gotara mamu mwabata maite no soro no na maremu aso muisika ari gotara aya bantu mbari kumanya ngayere gukiekera ntotebiri ronga nabwata umuntu narukoga nabwata abantu unitaye egento nataka mumanye muje muturwaga naruko muturwa muburiri swali eri mwega muna ne meeting yo mwari ko nyari chief okay nje tindi ko kwana kende naende koro mugusigerega na mocheti ko igota tigarende ndo mugaka tojo n'umunya zitaje yebono na nteve tinga na kwanete nina gacha kontebye agantebe gaki kamuranje tata yani rinde muno munangi na ntebe umumuru yo ruwariri bakaigwa na boka banyene bagatebanya ya tunje ko ruwari nangi manyete counseling ni so amerete counseling yana cha hivi kanywechi ntetere chenje ngunywechi agaikenga kyakoruka oko muburi ngati nona banya bitali mbaro baba patete counseling onye batakire kuburirwa batebe yaya ntaiburi mumbo iyo kotoka ende kuchiyeke nenkeringa kine omuswadi yakanji ntetere baba baje kuike kira bari tino mwana oyo kabere aje kuike ya salirira ra moli bone placenta bone uchikusali na cheta gatebe nyina karatiga karatiga koraki ai karaya tiga bono turasembeo ai tiga to yakwana korekera tukwakurira bono tokoreiga na inchi gwikangwa device bono riswa nata kwiranirio moisekera to chigokora because nyiwete na igure buno kugani kwa okore aiga sogo kwana nga to koria maichabiri aiga samatanga no kwanete abantu mbariri mwaringe na barabuga na bonkuru tuno bwete kaunda ogoteba nga inche tinkori maichabere inkike kwa minute kiagera karote atokori maichabere meaning nga maybe muswati ona bakanyomirande bono ngaki statement inki minute mategerega enyombo soro ba mete na no muswati one nero osoro ngo cyarenge ga igoteba iga umwari moyo mu gusyo etemere ni nyomba unko nguraro mukungu tete tokotebye reality muna tokoigwa mangana bono mechima burwa mangana na ikobura tumubuli ngati bono kuna kukwana ya yo mwari moyo osora mu mwari mu bubuli ga kinyo memere nza minto ga kimuga kongani ganji aya era aya ojo teba ya na munyore n'abanyabitari aya era abantu mbaro bakoro uya bana kurubona bejipigipigi ono gati no cyusangiriye bakungu
ayo ankyusangilia basaje iwo kusangilia basaje bonsi osoye koteba no which is ningo ningo ono njike ntunali koteba nike aitu sikubwatereria etoko yonga ntubwati chibwe sababu bano njimuna linga nali aligochira muna njo mwaka ndiri ngo kotekerere sonanga ti omuswati narabwata omusani nabwate ngoyingo nyomwale kuchiga kucha okay tiango tsate muna nto abasaja bona ngasai muna bona nje no muntu bwe gurubu yemegondo kero mbwata baswati abange mpo baire sekeombe mungino ntanye kontebinga kwanyumire usera nabekeombe bano ekera abanyagitari baro baba ngaitoko chikochia tokende kuchia semina tokende taiko sekotebinga kwanyumire n'umunyagitari aya ekero bwata abasubati baba tebekana ng'umuntu abono mera nyabwata abaswati bakora mutarira bakora HIV mu baba counseling bono mbele ngotebanga ngakigo n'kuchia nchike ntari kotebaneke bano digamba ngana yabwatigwe anyore kene muna kere okay onye kene ke kubwatukero chentagete omwisekone atwalirwe yaki okay naenda yonsi pia kukwani nturi kukana use nturi kuwanjirana lakini wawa kumunu muntu kuchikosuru kuchike chinchio onye ubwata magosa kuseka kosoeru nkiago ituri munengombe gete yangiri komendeke chinchio aina na ko kwa munu mugaka aina ranga ejeti justice tigerwe ukweli wa mambe ipainike naende ntebu mugaka ndiyo kuira ni chiombe ekiagera emechande yo omugaka omungina nanye manyeti omungina kali mugaka mugakera akunyote mwe wewe aya omugaka ina mojeti kunywe sumu mwana nakamokonya aya egente kuchikwengenda egente kinkero omugaka naro umurana kumwa chuni saruti eyanko ya maremu ekerago ntalia yandetinga cyo mugaka onye ko ru munjani onye ko atoiro mwiseke omuchyo yoro togotoboa chuni saruti nakaseri kurwese ese meeting bolinga nayo kwirira mugaka uri amangana OCS yoyo ningo yo mugukwana OCS naroro asabanta abagoita abantu seka waime chama chani tanyo gwate gotinda igaro mo OCS go sineli tabagire anje tinkumanya bono muna bakomurukana one community nere manyete community nere manyete aese kabulini aya igase kawa machani ya chai no bamanyete no ye naje batebunga na omo CEO unaje batenga igare CEO omuntu yo narete tegaho etu chiombe eliyaga to kokora final touches igantebinga igare CEO nyamuri nyamira county asensemo ya Airtel okay bono wacha mangana yachunguswe amanywe kitonga cha muntu egento kenge kero kitotali abagambi nabagamba bonchali engima omwana oyo nkyabo iterwa okay nasinga enkyanyume tukabere gusine sengencho aya kotebanga tinta tikuli mali kabere ena igwete ng'omwana owo ananyume anyumire ntamanyite bamintu panga nono muntu ukire nyumba kusoko ntenga ki mwana oyo bono ngento kike muno kegenderete ngibono tinkumanya yande munanje omugaka bano no mwisikora aboliwe bono igasai igonde tukubanga ngatingo cyagumambya iga bono gaganyamira bano bono nje no mugaka ntimbu agishita nantinko ni Maria kabera yetangukani biya mano muaga ingo korabo thank you so much tika tosabe ngoba ene ngotoka bure obo ene tika butoke bano thank you director Ovino Nyambane omugaka elda yachire nkumagusi wairire ntwale konyara se kamera ikiagarore atambake lakini ntubwate maswali abere iga very brief gutwerera ntebye under what circumstances omukungu onyomire atari kuruta maraba asembere y'umusacha
by all circumstances bakungu mbakarutire maroba asembera yo musacha. Okay. Ekegusiya abantu bari kuruta maroba n'abana bo musacha n'abamura bamwabo n'abantu bamwabo. Okay. Tali mukungu bakungu mbari kuruta maroba. Mukungu akuruta maroba under special circumstances. Yani, for example, if there is a suspicion of any nature, to exonerate her from that suspicion, igale ko bori guna bono ruta maroba. Gosonyere suspected na naga play a role yuko moita. Igago te wakaleki. Aruta maroba. To exonerate herself and bind her with other issues. Okay. Naende. Bano. Ekyo. Yoki ariko ko Rwanda special circumstances yeri sango lya matatirigo ikaranza. Lia etibuna inchiro yasirete bono tigo lya ruta maroba kworoki na tariere. To exonerate her. Bano. Nkwaro chekisa kiabete Nyamira. Musubati nare oe tubinyerere ngana asenge njangete kuruta maraba asembera yo mugaka. Egente kinkagerete gwakero riri daso mutandao. Ninke igwete ninke roche na raborigwe. Aje ninki ora kwaneri gori ngane iyo ekiagero musubati oyere tato mwaba nkwanjira nare nga na akanire chiombe. Pero nariete chiombe mugaka yena bagwanjira nanga yaya chiombe korera nangete chiombe. Bas. Abuno emechande guchakira. Lakini yo gotaruta maraba bono mugaka agoteba nganje tinkomanye kyagara ne decision yo mwana. Inkyora kwane. Igo ndate na mugaka nere tamanye the reason yo mwana agotebeli waruta maroba. Because bano. Maroba tari kurutugo busaigo. Wana wanyabagaka abanye no musacha bayikaranse bagaituna ngaburiga kangana nkaro tigo mukungu yarute. Amaroba. Umukungu ari kuruta amaroba without question. Lakini yekera kwenene na tari kuruta igobona akuba meki barole muna kweli lyoriye ntonge koretaki. Nkero. Igobona obagutumia none chinguru bamuruti amaroba. And that is exactly what happened. Tekera na akanire chiombe abana mbaro. Onye utagete gotigoyo goikakoreki goikaruta amaroba ayu. Bamanya kubwatia other traditions kumurusyo na bako yandaba independent ebimbi abwate processes. Yes. Igekero musubati akwanga kuruta maraba igo sababu chinde nchikarororo. Igo that is it. Evan. And I am sure yes. Kikiabete. Na kiabagaka abuna abantu abugo se community ya take that step. Talibo saigo. Evan. Wana ya no ile abangina nabagaka bari village bonsi piba baba bi. Bano. Ninya arekane. Talimono. So naende nyomo ne yo monto yo ekegusiye nyomo ne yabantu. No monto yo kuno yubwa abantu. Na abana abo musubati yabwati na ababanyane chiombe na akanire. You see. Ekwere omusubati liswarinde nabori gwasegete. Asenare bibiri abatebanga musubati ekaro musacha akure osiboiru nabakunywa munaende. Enchiranero ago siboru. Okay, yeke mirankero. Bona taligo siboru bosaigo. Goika tambiko fulani sifanye kazi goika there is a ritual ekekusi there is a ritual ya liko korwa. Ewe manya go siboru so unyomba. Oyomba musugumete bakaka gwembera imere kini tachiete kuruta marabati manye tigo sinaje takaruta. Onyo also ete imenaso ete na maroba. Okay. Maroba is the issue. Connection, it is patriarchal connection. Amaroba noro leli. Usikira abana bali mbachi kogendande. Okay. Noro leli ruwo musacha. Heredity. Omwande wo musacha na abana goika babe part of it. Igobuna agwete mbera mari ko na rututa maraba. Oh yes. Bono rende inkikira achekebe kuna madhara yoyote itakayotokea kiagerere gangete. Onye tabu ati ene uhusiano nao kukuwa mwako yu. There is nothing that will happen. Okay. All she needs to do is to divorce herself from his spirit. And that needs another process. Yeke gusina ende. Otherwise, yari asachite takomenya. Na enda isoko kuna bono igato agutinde kwa ikiere chiombe nchira irani. Remember that. Bono.
igari asachete aliriti ngabasete. That was there in culture. Mugusita about the divorce, you know. Yeah. Omugaka agoteba ngonyera lyokobwa atebi kuchombe chirane. Iko. Chombe chireka chikora na there is a ritual. Na bana mbara in between you might. Ekara chombe chirane no mata bana bako babu musubati. Bano. Bano. Iratoka na rute tamara baga abono muna gwete mbera mali. Na ande toke ngana kabwate musacho nda sigete. Are there consequences gatia? Oh yes, there are very many consequences. Uyo kutaite como inherit. Atakufa tu. Kai. Culturally. Oh yes. Engento kego chega kenga gosena kyonya ro kuli. Kuna ego sorry. Because the spirit of the other one is tied to her. Yes. Pakakora rituals amusibole. Neke kusiyota ile no anko tini. Neke uchiko gambi spirits. Bono ayebuno mugaka bweke gusina and the people might be depending on you. Ekesi keri bono gekoro kunga assault kore kiriya kore gatenga te video nkwaje roche. According to the law. Bona inkyora agekwanere na ende advice kyora kwana uchi asomo gusi igoro yegento keri na gwake roche. Egento keria arina mangananka. Ana mangana arabe sorted dinka because the repercussions will be so bad. Na bagende court. Egento kia kotini. Ogende court bina na assault. Assault te yari kia no musubati or the cause of the problem. Ari wanchira ne kia gote biguna bagaka. It was so easy. So easy. Like bono meta work it on the work on the ngakiyokoroka. Abagaka akabagechia. Okogechia abantu unnecessarily. Bona asomo gusi ikatolende chingako chito. Kene kesa ikana assure you na kegenda kotini. Repercussions onyo musubati yogo chikonywomo. Goso nywamire no montonde. Mugako yuta komenya. I want you to follow it up. Onya bagaka babakasiri from this side. The point yokomonkoraki yokumuchaba. Iga mangana nara guchombe chiri chibwene chira ni kubwango abe free akole bintu byaye batakole tibo abantu baye baguchaka gusira. Okay. Yes. Ekineke gusikera ba so ento kiamereria. Is it neki nakirabe argued in favor ye culture yo mugusi? That one I can't tell. Because you know assault in the constitution is different from cultural aspects. Yeah, sure. Yeah, igo tinkumanya. Ati manyaiga. Rogers no oli gusi. Law has been passed in abasubati. That is national law. But akeko na chi ari asaba ruete bana chiruobolemu. And do you see it working in our culture asomogusi? Ngera abwata mulero. Nkebwata naende. Tinkagereti. Igota etekota na abakungu bachiete bakanyomva kale chinsobo. Nandi baira neko baba subati matera bacha kona chirubole mogaka. Ukunokonya komenta chisegi. That is why we are increasing GBV in the community. Kati mutari wanje tubwati amachiko yege koro akego chinga ko chita akego ororebu na tutari ndegesa kwibintu bine bimbi bwene etikoba. Bano. Omosubati oli bali kukwana ngora nabagaka nabangi na bali bali kumubulya mangana yukanga basaba mbate biri bamuchabe. Nobody could ngora aruta maroba na endonya tari any near the cause of the death of that man. Nothing could happen. Nothing. Yeah. Thank you so much, director. Yes. Biamono. Want to marry link. Okay. Peter Nali. Injeno momenyu nyokura aiga. Asama tukamange. Korukara bagaka bagatebirega. Mwanyo muswati ukire siko yenywomo. Tali koye ni mugakoye. Ngata kuruta maraba. Bono omuga muswati tatebete ngata litayari. Na baitabete mpaka litukolire na nda akagenda nyagide mochari akaleto mugakoye. Bono mamirelio jakobeta bauti akerata koletiki. Akerangete. Na bali ba koleta yonsi. Tali bantu bakenyureke. Bantu baruete awao.
bande mbare basegire tutamanya ngai basegire koru ayache togotokea intwe keroto kutokoiguchi chikurate atoigwete kurate korupara togotira tukanyara mang'ana yakorereke aerie togobori ng'aingi ng'anga koruta maraba egento kiabunde tu namaraba tari kende abana rende chigwikibirega chiaerire ere karengo tari gweprupea onyomanyete nasogete isiko dainde musubati oli morito tari koruta maraba tari goteba na ng'ainere ng'a morito onde tindi koruta maraba mang'ana yaere sida yonsi ere tira soko taruta maraba tari ng'anangire nchengo tebe ripoti ya chieta kabeka igabegete asengenjo ata kolet yani ata okogani kwa ego taikiranete una atagete akabetereriwo ina ripoti ngagereta ya gereta gakoraki akaira na ende karenge buya na bare gotebi no ine amate ngaki no nyende iga ninyebwateraneti telko nyarikana bona ya cheta sengeje ngusana no na bantu bande bare ngororo kurumaiga bakona kukwana mang'ana yae na ubasaleti aba bono babwatire yetimanye tigo sembare ngona ande barabu na abanyana nkorera bare ncha samari tangoro gusinsiria nyarangi gondo yo saruti kurwe kenyero gya chamurandi nyamongoli sabrokesen na nche nkumetie muna mang'ana yabete atoberete mubasoka na sengenjo ya chali achali muna yabete umwana umuna ararete amang'ana abeta amaba bana baminto amang'ana abeta amabe bona muna abeta amabe yaikeire eburukano yabeire neburukano muna yabeire twamenye ngachi burukano nabachiko basemechi nase ebinyoro lakini amang'ana yabeta amabe akaba amaba akareto obosoku no musubati oyo iga libagare kweresa amang'ana amaya bona eburukano gacha koba abana baminto ebintu ebibe mwalire mwachire yale abamura na abaiseke baminte choke amatanga yegera ko bakoreto obosoku umuntu gachire mamincha yenyuomo goikatebe onye tari goteba amang'ana yako bamabe muna bona asarikire abeire amabe yo tukunyagikiria abana baminta abana baitase muri andonsi echoke mapema kuna kugenda guchia matanga gako bamabe gusenyuoma yao geko bimbe twamanyire ngekara enyuoma yabe irembe na mang'ana muna yagusarika abana baito ekero mwachire yale mwachange mwatotebi umuntu onyena umutwati onyena atomonyerete anga matanga yabe tamaya kuri ndibona abeire amabi ayo gukwana no murandi Beatrice Kerubo kurwe kenyero gya chambrandi mugakone nchoni mugire saruti gotore no goichanda konene kero umwana oito anyora achari agasira togenderete korera tutabwati nguru chinde litukoria matanga tokonyore burukano yabere tutamanyeti togenderete korera na kuumie kiagera ntumanyeti nigo tugocha konyora umugambi agokoreta usarame sengencho yesegi yabete tutamanyeti ngai yabakoru titoro chikende kiagera ntutu agenderete korera buna bangina moke na kuumie kiagera umwana oyo taruarete bono nigero gukumia konene ekero twanyora litukoria rero tokonyore serikali egocha ekobwata abana baminto amo n'omwana omwabo inyagosira bono twanyora ng'a chinguru titobwati etokorera ng'e serikali komoranche motokonye omosike Steve gaki otokonye ekiagera mbirero tore amaene binto ngokoreka bire lakini rende ekigiakoregete tikerie ekiyana intu tokorera buna abaibori ekiagera ntoiborete na intu amane yakene keregente kiabete nabo twechandete ng'a eraba noyo ayenki kiare koba lakini rende kenyoreke geito gya chamurandi abantu ase baruete nto komanye sengencho kebwate chamura lakini ntwe nigo tukumetinga y'abantu baruete koreta rirorocherie kiagera ntunkorera twarengi nabo togoteba ng'a Nyasaye serikali gaki tobwatie kiagera abana baminto bwabwatiru omwana omwabo oyo nyagosira otaraba chinguru rusiku nyombo irirwe bono tokorera twesi tokwemire tororera amabera omosike Steve tobwatie abagambi baito tobwatie kiagera eng'ane yene nkongwa se kenyoreke geto gya chamurandi abarinde mugendere gutosabisi mono egero boene botoke ekiagera ntubuna abaibori titogwanchirana na mang'ana yakoregete nabo tobwatanga na igora kini gendera gutobwatie kiagera na intungorera tore na enda maene pito konyera abana baito bachira abwo gakibaira na sengentu ya mabira Nyasaye nabo nabwatanga na igo serikali yachirira abagaka baito batabwata komocha konde bairiro mugakone bairire momuro minto oyo tabwati komocha konde mwancho murigereria oyo ni gakoro kubina nyambane director kabeire ya culture asomo chibosongo aiga Kisi town
kaka tigantebe iga asensemo ya omomura ntware konyara konyore family kagera by the time toikororo gotwanyoranga babo gorigu bachire kurika statements batirende abanyakenyora amwe gure bakwanira abo nabwo toika konyora abo no twaikeirie bono omugusi yatigaire gore yao to make your own judgment. Into media we don't make judgments egasi yaito no kweja barentera inumwe kamorore nkaikeberete mwigure buna chinkwane chia kwanirwe omugaka nyene tato mwabo musubati na mo interview nkwayigo buna ateba onye gwategerera buye kware ngomo ngaini nkwayigo buna ateba no bino kwigure buna atebire musubati nare kurwabo kwigure buna atebire no mongina nere kwigure buna atebire bono it's up to you to make judgment already gente kenga ikero chikochi mudetane guru koroja skaka sungura ya sayo.